Ngumbau Situ. Musaisia otondo isi Ngumbau sionde siethiwa na chalo na chavikia kuvya tuketa ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ. Vala muthethani wa mundi tukwithiwa na Ngumbau imwe ila yetumie kwandu wambaye mukamba na yende na kwituma kwandu wambaye mukamba na nthio nthe Kenya nundu wa kwailia maundu ma andu onthe alamena inengo kivathukanyo na indi tiungi ni Ezekiel Mutua ulona atuwa munene wa KFCB kana muvea wa kuthuima sinema na indi metuku mavuthu kiwe na kunewa wa kwithiwa nowe Ovisaa munene nthini wa Mcsk kana chama cha kuthinikia mavata ma aini na ni musaisi otondu ni na kwatha tukwithiwa na Ngumbau imwe kuma ukambani witu ala nisi aingine mamwisi na ti ukamba wonthe ni nthi yonthe ya Kenya ona nthi cianza kumanwa na uthukumi wake musio kwithiwa aine ngelelia lingilia kuma kula kwisiana nini ngina misitu ikethiwa ni sikila ciana ciele kutumia nthini wa mitandao tondu isi nthia ni avikie kundu kwa mitandao na ndi no chavikia kwa samukondongi na alika mthini wa Mcsk nowe Ovisaa munene nisi aingine mesi mauvo wasu ni wona tukithiwe kana CEO wa Mcsk kana kutetea aini maitu na kumana undu aini maitu matona kutendeka na indi nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ kwithiwa etumite na yumite kwandu ambaye ya mukamba na kwandu wa mwene nthi nitumwetie nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ tukavikie kuiwa ukiwa wake na mibango yiva winayo kutwikithia aini onthe billionaires. Nani tikali ndina kilungu cha Ngumbau Situ. Asante Veronica, good to see you. Good to see you. Mwende hata. Nesavyo. Ndio kanaweza kundhocha katika kipindi hiki. Kita cha Ngumbau Situ. Bas. Na ndio Ngumbau. Asante. Na tuna mbambe ya kilungu secret nyondo kwa. Sasa za go abao. Nesa. Idha wakwe na miaka ya 5 na ukamwona ni sawa ni I think it is in the genes ileto iliu na ni wathimo wa Ngai na nengi kila kingi nyendia nyoki ndia nyo sikala ndia nyo bangi yuko wisi ndu izu national itenasia lakini kwetu to iliu ni kwesovea na komwe kwa tia Ngai kumanya Ngai kusio kabisa andu menda uthukumeba mwene ndie enda uthukumeba nundu mithena mibuthu we ona cia ndundu maile kuvikia kuthuima sinema situ ndo zeletha kwa likile ndeni wa Mcsk mwene ndenda kwenda muno na ndwisi Swahili mazi ya kizuri cha njuza yuto theno kindu kila twethiwa thina mwingi nacho ni kwithwa to celebrate ya excellence kana kuya musio muno tukotha celebrate mediocrity osinduite maana cia drama na cinema lakini mthi ambi yo vinduka wethe andu no meumanya ona mateu kukathia ni mesi mundu ene muthukumi na ki ucio gotani wakwa nundu kiu ni chukio nene kana mthi ni ende na mbe nundu la twikwata thukumi acio undu Martin Luther waizie otho we mututi tuta upyu mpaka alaika metune magazia baba imututi na yunye ni ati yake ona ni kana na Veronica tiki ndo nambe ila ni na KFCB ninyi na ungamia school ila nasomea primary school ni kana kanini okay kwa hivyo ndichone kio na ndakeze ninyi na head boy wa school ya secondary school pale nasomea ndika form 6 ninyi na ICU chairman na school captain Tala High School na ndiye ni mutongo throughout ona nalika journalism nalikile journalism 1994 nebendu kwa yaandikia nene muno anene biumthino lakini within 3 or 4 months nalika nation nunandikiwe nation nebinda nation yo ya media uzila ya nene pio within 3 months manyu ba chapo father within a very short time manyu ba chairman within a very short time natuka secretary general na nauma yuna na ungamia kama cha Kenya Union of Journalists neso tuika director of information neso tuika secretary wa information kwa nduwa unye kwa ni asia ni mumo wa Ngai lakini vitini nzio mundu ebinda yuna school kutwika school captain wethe no ukanambe mwe kindu kitaoneka muno ma captain mayabita anange maenda university lakini ona ndinywa alimo mambita makambia tupoje ya muno nundu niwe tuenda lakini tuyendo ivaluka na yuna kwa ndimidiki ya bidindie mama let down wethe anaonga me school nesa na ndizo kandivita ndisonga tuithi form 4 ndithi form 6 wethe ena bita ndia ma let down ko una manye yo thukuma na bitine kana kanini ando ingi mona ata publicity kana sino mundu kwenda publicity myo ila nenda 1983 ni kumene primary na ninyi na tongoizie na record ila na atie ono mundu ndia breakiwa
kuko bikaila ineke masters University of Nairobi. I think I did 2010 noneke masters in communications University of Nairobi. Tuekie 13 units na nakwati 11 A's and 2 B's. Wow. Uitangaza kibendika kakula kabe mununge wako ata isu. Nundu record isu. Kwa imanyi kuma 83 we set record. Baka 2010 we set record. You andu mailo manya mundu wawia ni wawia. Ngombe yawia ni yawia. Na mundu la mwathi mene ngai na nzi yake bingutu ni ngai. Ona kukathiata andu ema muona. Na makamwenda nyekela ndungeanga imubeani kwithwa uyola na nengwa ono bwata munini ni uthukumanga ukilia ukatweka we maana na icho na kuyani ate ya policies ya Martin Luther King. If your place is to become a street sweeper, sweep the streets so well that the host of heavens will stand and say there was a good street sweeper. Wow. Nichone ati ya. Kwa kila mundu etha niendeleva akone we yake nesa. Etha ni muwi uwe tapate muwi ungi. Etha mwalimu something takute mwalimu ungi. Mutangazi taku. Atangase vyo. Kuna ato kuna CNN. Yuke their standards ya gunduazi ya inye dhoko ma radio yake kamba hapana. Ikala ta mundu wa CNN. Sisi ondu mekala soma tamo. Ipake nju the wili tamo. Nekana withie yu onoka umwa pauyu Mutongo TV ukalikuwa CNN with the watho kuma uwesu neza nyo munde onangane ngotongo esi nthi no mitongo esi okay na ni thukuma ata ni tongo esi nthi okando kaleka ni nanengwa ni silasia kembwe ninye Mutongo wa Kenya yikalata ni andu metho mena mugu andu ni metho andu ali ni ngameni metho mena mpesa andu asu metho mena otanu andu asu metho mayibwa nesa andu asu metho mayona usi wa utongo wakwa ni twa sindu silu na kwa binya wangai ni no monete so far na inonete maundu memasio anina mupea munene pyu kwithwa o mituki ni na CEO wa Kenya Film Classification Board na naumona ndekalite binda ya nona nambie wa nunyu bwa ambassador nunyu bwa waziri na you know sio kakicha advertise wa nundu kunyubwa ndi na control lakini kila kina advertise na apply nina inambe mwe katika interview na kwata we wa Music Corporate Society of Kenya hata CEO nandu manona hata kinini kete la tuimina mwako umwe wone ndu kindu keke kinene bete nundu aini me kila bandu wini we kila bandu na nona kisio na kaba kwi isine yawa sauti ya waziri kana sinema kana kutwika ambassador nundu ki elangu ya bidina ndithu kumanesa besa siele kama biko ne yandu no kona change no ne Veronica Tamwini no ne maundu make masoba na withi endi tona kwasia ndilika undu andu mekwasia KFCB ndilika KFCB ndesikie ndilika besa ya 88 million budget yayo annual budget ya 88 yu ina mitie kuma treasury 600 from 88 na worth yayo assets yayo ngali mobisi sindu ukethia ni 2.1 billion. Wow. Andu mata ekindu na kiteseki na nama translate kuma department to through procedures that we can state corporations 2018 within 3 years mabalua andikite treasury ukaandika OP wikite BD anundu esitwa andomona nikela kindu kya mutu tumutethese nundu wa goodwill na mumo wangai zauma from a department to a fully fledged state parastatal za kwata mbesa yo kila na ya mesia nguma nyendi ukakuma ninye na vice president wa content harmonization committee in Africa. Wow. Tiundu wakwa nundu wa KFCB yumundu loli kile osio kibela chu alikile obizinu wa waziri uso betwe nesa ngaleve ngalenzo kindu kinandaya anomako basizia mala tunathukuma mo sensitization na maana travate ndio ndela na likile KFCB patekindu na isi ona mundulo tuta ose passport ni mukatembea mbi mona atethau yutu naenda kila banulika naomba no mwana thoketwe ni mweni munene katika Hollywood Film Festival. Nalezi ndona Oscars ya Will Smith. Imani thoketwe kuna koma hotelini tu za Roosevelt ni betwe. Naendete na my colleagues makoma Beverly Hills. Nikona mama kula ku andu top celebrities in the world medwa from KFCB leta ikindu to that level kwa wineki wakwa nami na nyena mini miaka ya kwa nesa na atia mena mbesa na atia kindu kisio mena mawe ndo matangazito mawe kindu kisio kini boya kwa vinya wanga inacho oba unambeye Music Corporate Society of Kenya ndio kakuma
na mwaini netiandiasia na mwaini mabikisia bana aini matethisiona aini mena foundation yo aini mena sako yo ndi ona ndiamba kwetela nigwe nina mea nena kindu kitwa muziki sako ethanda ma Kenya Power mena kindu kitwa stima sako yutu ya makwetha na muziki sako niki auni makakoba mbesa ukethia mena mbesa na manyisia financial literacy with ML safe nimeku invest sindu isisio ni kwatete ngai ya ndethi withie ona tuimatetea kuosa ni royalties isio tuimatetea kundistribute nesa tuimatetea kusevya miao tuimatetea maikatumiwe nai tuimamanyesio ndu meusaini contract nikana withie contract ila meusaini nasio ina maumesia ndu menanza no na itu no makushon nikanokethia tuimanenga ma lawyers maumathethe sio sign contract nzio nikana maike sign ndu uthelelwa mundu aisign kindu I sell rights yake withie tu amatethesia niona ngai ya ndethia aini ni makatunga mubea o ivinde nini ukite amen nani andu mendo me amako mana maiketha na sena ndu mona matindio imwe na kone soto ya musiaisa wita wada da umete ba nye nita Dr.Ezekiel Mutua kwitu ni mwala ukamba wa masaku babo numete na nibo na siaiwe na ibo ne anie na so me kumini primary na thi mwala secondary na so Itala high school na thi Kenyatta University na ka degree yako ya in sociology and linguistics na so University of Nairobi na ka communication studies na thi Moi University na ka PhD in communication studies. Ni wate musiaisa yu ni wa mulilikania ndio nisema kwese ya musiaisa utono kwatikana ba mbe yobisi wetu eba Westlands Panveta Slip Road Wayakiwe neboto no twithia namba Situ wathi katika mtandao wa Google www.mcsk.or.ke no tuona na onoka Google Ezekiel Mutua with the details ya kwabu kwa unye ni mundu public figure ndo ando aini mako na members mako mailetho athina kungwatia ni mundu nesikie na kwa upe paitha pethen lakini obisi wituwe Westlands Wayakiwe Slip Road Westlands mama tuone bau asante musiaisia kitu kwate utandithia na ende tusiokethia o mitukitwende na kilungu kitu cha Ngumbau Situ Ngumbau Situ